Remakeup ta achuwi khamda ya bauping. Midday ST status kapo lungsang mamanda ministers MLAs pingli nga kawwa phokhaira HSC na tribal now pingli ngak mi khawai at sam na kathong haira. Sangai festival promote sada Galgatali garden racer rungmi haira. Lake Yangator, Aju the Tangkhul Expressway Pau Iknguira Shimray in Abami Delay, Pau Ping Maisa in Anganang Rumsa. Midday ST list Lizang Kwai demand Kasa, Manga Kuivada, Scheduled Tribe Demand Committee Manipurna, Sekmai MLA Social Welfare Minister, Hekam Dingo Lila Memorandum Misang Haira. STD CM Aina Longatewi Mibina, Midday ST list Lizang Kwai Banner Singpunta Minister Dingo We Quarters Lip Memorandum Chikuivaya. STD CM Youth Wing Convener N. Edison Nagahang, Achumna Brothers Apong Adete da Sahira Gala Demand Chiwi Campaign Akasada, Committee China MLS Aina Ministers Pingli, Memorandum Mikazadainang Soda, Midena, ST Status Kabo Chili Atum, Gaje MLS Ministers Kipana Gadom, Kipana Magadom Makala Tekui Kavaila Sada Kalena. Committee China Vashunta Memorandum Misangahai Minister Dingona Gagatuma Legislature Nasaya Rida Sinchamai MLA Mahut Minister Yumnam Kemjan Gala Kurai MLA CAD and PT Minister Susindro Anilila STDCM na Vangagauda Memorandum Misanghaira Johon Gamaina Ministers MLS Kadai Lila Vara Tahanga CAD and PT Minister Susindro na Gagatom Chitei Haira Edison Nagahang Committee China Organizations Tarangadali or Sangarum Dale, Ministerly Memorandum Vakamichi Mi Hangshini Gaya Dahanga. Brothers Movement Ji Zadvanka Committee China Dorch Rally, Shonfu Shatkakam General Strike, Ban Tiketa Hi Haupok Holabai Dahanga. Chief Minister, Council of Ministers, Kala ruling aina opposition party we MLS bingna, Mite ST list li zangkwai, Paikar Kuiran Kuimiluda Committee China Bohaira. Haikam Dingona, Ngahan Gaga STDCM na Border Kalechi, Ngaya Ka Untara, Ari Shorkar na Ki Twitter Ka Makuiranga Ka Timan Gasanchi Kamashung Wivang Sada, Leijia Ka Shorkar na La Saran Sahara da Hangsanga. Midday ST status Gabo Lungsang Mamanda Kalay Tailaga Maram Chuivang Ning Karikta Yang Sang Mikwai All Tribal Students Union Manipurna Hill Areas Committees League Tonghaira HSC Chairman Dinganglung Kang Maili at Samna Memorandum Mivada Gahang Midday Community na ST status Border Kaleji Dambak Legislators Kala MP na Pongshir Gagadom Jite Mamanda State We Tribal now Bingli Sazaki Gaji La Timan Gasawi Makanga Yeje Mapaning La Gagadom Jite Pokhaira Arihonwe majority la advanced midday community na ST listly Sanghayaka tribal communities bingwi Rakara atam tang manghaura gaji hangda HSC chairman na saklakai na khayang sang milu gaji hi at sam na boya ST status majority community na border khalejili at some na magadom gaje Gina tribal now bingwi ngalai la mirinli sagazu threat leya jitada sada STDCM na border khaleji shorgar na migi gachili tribal community na kali khai na tangta mamayamara da tribal katam now launchina hangsanga Rakara Manipur Sangai Festival 2022 promotes Sakami Sada City of Joy Kolkata na Nitre Chiwi Garden Racer Event Makok Mihaira Festival of Oneness da Zadakle Manipur Sangai Festival 2022 we Mangaina Manipur we Shangla Gahai Ngashan Diversity Gala State Chiwi Kamata Ego Tourism Potential Ledakle Maram Yarina Taking a Sakavai Garden Research City Center Salt Lake Lirung Kamina Sangai Festival Jili Traditional Indigenous Huts Tumrada Mati, Manipur Pangrakwi Fashion Shows, Sangai Run, Tourism Pavilion, Longman, Flower Shows, Indigenous Cultural Programs, Night Tourism, Handloom and Handicrafts, Arampai Show, Mukna Competition, Tingneru Kangakun, Yubi Lakbi, Sikui Kathaungahan, Now International Bolo Tournament, CM Sagol Kangche Tournament at Kangla, Film Screenings, MMA Hikatahi, Rumira Dale Dale. Manipur Ling a Kaikanga High Sangai Kalechi promote Gasai Nang Soda, State Li Bolo Hogapok Apam, Akamangli Kapor,
Shiri Lilia One Kale, Lokdak Lake, Black Rice Kala, Black Numbi Battery, Higata Himata Maida Jite Kawai Sadale. Manipur Department of Tourism Namakok Mida, Sangai Nitriji, Ngapai Darik Magada, Akaina Hopok Shimray na Dangdasara. IGP IK Muivan Li Manipur Badminton Association with Vice President Gabangasang Wiringapa Maya Kangai Pongshok da Tangkhul Katamna Long Infal DKLI na Felicitation Program Nagaram Community Hall Infal Li Huigami Haira. DKLI President Han Singh WS, former President Philston YL Nagahang, IK Muivali, Manipur Badminton Association with Vice President Gabangsang Gahayi Ichum Yukhrul District Wivang Kamahai Laga. Here nang soda shokrada kalai kani chot bing badminton li phaikar gahaka aka khuikalagra gachiwi gajihan leya gajihangda Manipur Badminton Association li ning shimia IK Muiwala Adam Gasangka Badminton ngriyo sahau gida badminton hi awing nai makeup gaji sports akanajia Muivana ot ngarut khuimi khangai hi sports sili phaikar khuikwai infrastructure li la madai la kai na yang sangmi ngai ya da hanga Tangkhul now being badminton la Mixed martial arts le potential le lagai na thekuya da IK Muivana hanga. Yarina le shimida Ali Yukhrul Badminton Association gala Manipur Badminton Association Vice President Kapangsang Khami Wivang Gashi Pongshoka. Khangazan kaya ka leilala ot mga mathamay da kui kawai sasa kachihi kasatsang da yariwi katom kamila ni changa da Yukhrul Badminton Association with President La Manipur Badminton Association with Vice President IK Muivana hanga. IK Muivana Yarili or Drum Kangatehi Achuwi Aina, Hagapok Maning Mana, Gaji Handa Zingum Tarada Pangabang, Tatar Laka, 1985 Tangkhul Baptist Youth Fellowship New Jekon Lee, Chairman Sasa, DKLI Lee Nganui, Shunaina Action Committee Lizang, 1987 Youth Fellowship Tulalan Lee, Chairman Sasa, Judge Society Lee Ajalaka Aina Ana, Ning Sangda, Nganui Lagaina Yari Od Kasali Zangpoka Haina da Muivana Hanga. Badminton mang manila Tangkhul li ramli regasang hagasang khura khawai ning khalai phongshok ja arihon ichumui yari banwi apong kachivili khawat leida khalai thailaga ninga kharik phongsoka chancham sada shongfu zakshida khalai Yukhrul Chandwi main road zakashi la bailane zangkha zakshi khamai hikatha hi thailaga malung ringlaga kachi hangda adama tamwi athishuda yari ling jon khawai sayada IGP IK Muivana hanga Yukhrul District Bongot Jempu Li Khuli Illegal Cash Phungzat Kasa Assam Rifles Changshak Battalion na Tukhui Haira Ajahon Darik Magada Akatang Mobile Vehicle Check Boss Check Kasali DVS Scooty Lupa 6.68 lakhs Phungzat Kasa AR na Tukakwina Scooty Thousand Kasaji Infal Wiaina Ukhrul Gawakida Zat Kasana Kala AR na Kangating Taran Lupa Jikaji Wiaina Kala Shitsangabai Agachang Marama Mirror to the Tukhui Haina Jia Lupa Jia nang soda Mipachili Litan Police Station Misanghaira Jia Tochanli Karesada Indian Space Research Organization ISRO na satellites tumrada tharuk orbit li gahai sampanghaira ISRO we thermakeup kaji medium heavy lift launch vehicle 3 hi shichinda satellite pingji jihoshoka Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III we commercial mission Karesada LVM-3 na aya satellites tumra da tharuk launch sami kahaina launch kasaji kashwemale lakla sakhwida ara ISRO we read makeup kaji rocket GSLV MK3 International Customer Satellites wivangla lenganongli haimi haira GSLV MK3 hi 2000s haup kapok dam we aina sempok da Russian design li gajahan suida khwai ISRO we hot khana akana India gala ogatu we apam ngatate dali aya kashine ayurveda de mayon haira har din har khar ayurveda gaji hina duigui sada ayurveda we kapha yarina thekhwai habda tharugada we alungli Ministry of Ayush Institutes Councils na Ministry kate we khangajon zangde event thing phanga gada singa haira shorkar na ayurveda dewi gazib rumida Minister of Tribal Affairs Arjun Munda Minister of Ayush Sarbananda Sonowal Minister of State of External Affairs and Culture Minakshi Lekhi MOS Ayush
Dr. Munshbara Mahendra Pai Galupai la Foreign Embassies we minganin ping wazanga. Sarbananda Sonowal Nagahang Ayurveda hi gazatwi aina nga khawai awarna ajala khawi aina shurkhara award hi research councils na lagadomda ayush sector li mathala gaina yangsang mi dalejia Arjun Munda Nagahang Ayurveda hi India wi ancient tradition li zanga gala hi India wi lanna Dr. Munshbara Mahendra Pai Galupaina Gahang Ministry of Ayush na Ayush System hili thagda regasang khurami ngasagda Ayurveda hi arangalei tumragadali machut khamile haira Ayush return over la $18.1 billion kaya dahanga Minakshi Lekhi Nagahang awo ayiwi zingum ting pangagada ragahai awo hiwi Gapa itumna tekwida kwigasang adamna Tribal Culture Heritage Ngakmilaga Tribal Development Kurangkawai Ministry of Ayush Kala Ministry of Tribal Affairs na Ayush Wimaramli ngashikda otsara gajihi mayangarogda Memorandum of Understanding Shoy Sahira 19th batch Dalat course we Muram Tangkhul Katamnao Saklong Executive Skala Principal Tight Yukru Aina SCERT official bina Yanglaga candidate Sangmadida Chiko Wing Chaili Hangmadida Shini verify Sahira Ajahon B Gajang Darik Pangatang selected list Chok Migahaina verification Sahogada Principal Tight Yukru na consolidated marks office na disport li chitemi ranu gala admission process katak wilungli hawpok mi hawranu da saklong china kapishoga verify magasa candidate khani chiwe admission process kamsalaga clarification wiwang maramchi saklong office li misang ranu kachila hanga chithada sada first year 19th batch dalat course academic session 2022 to 24 we admission achiai na khanawtang direct magada tharuk thang sarada Yukru tight principal na shokhaira Kabangkhui ka haibi na admission atam jadamara sa aka complain salala makhui sang mimara dahanga candidate mashana died Yukru livada class 10 pass taina class 12 pass 3 original mark sheet aina certificate la jipping with xerox copy ST SC OBC disabled we original certificate kala xerox copy original Aadhaar card aina copy passport photographs duly gazetted officer na adasa gahai khani gala stamp size photos khani candidate chi courses kateli enroll masa hai manada gahang gazetted officer na declare sa khamilai rikla misang phalungra admission fee lupa thingchishet na shina wi uniform fees lupa shaguchom hang phangana da hanga BJP legislator Karnataka Assembly with Deputy Speaker Anand Mamani Ajahon Guptang Ogachi Wiaina Country Haira Saklagai Nagajanga Kashika Gazada Zingum Hang Pangada Tarukli Tika Haina Anand Mamani Mawan Saga Highway Gakanang Pongshokda Prime Minister Narendra Modi Nashim Kurli Kantalans Mihaira Mamani na social empowerment vivang odram gahaga ngatsumi haidale kala Karnataka li BJP maling ngasagli od mga mathalagay na khumi haidale da Modina gapishoka Finance Minister Nirmala Sitharaman zangda party kala national leaders nadaday da nala Karnataka wi political kathana Mamani kathiwi kakhanang phongshok haira Mamani hi BJP MLA kathumshi sa gahaina ana awi parivu kala namayera akali nothada country gahaina Indian Judiciary li zangda khalai ajala khawi ayin arihon mazatna gapaiping saigor khushokhaura da Central Shokana tuitak ta hairachia maram hi Union Law Minister Kiran Rijichu na hangda Ijamjam Yariwi Mirinli Kachama Ayin Gaikana Gahapsa Gazile Kalachi Suidami Palungra Yari Kashap Aina Dangda Jingri Aina Oktui Nasakawai La Yariwi Mirinli Shorkarwi Presence Jam Makeup Kachi Aina Lakewai Kachi Shorkarwi Aina Shiga Kwut Malakawai Gasahi BM Motiwi Nirin Akanada Rijichuna Hanga Ijamjama Bingwivang Justice System Na Mirin Masaksanga Sagla Simplify Samiki Kachina Da Arihon Magan Kana Mazat Kapai Ayin Saigoro Kutumi Haura Gachihi Shorgarwi Karin Nada Minister Richichuna Shilongwi Rosker Mela Program Li Hanga Lat Luida Achiwe Kamadaya Baobi Mite ST status Kapo Lungsang Mamanda Ministers MLS Bingli nga Gauva Pokhaira HSC na Tribal na Bingli ngak Mikawai at Sam na Katong Haira
Sangai Festival promote sada Galgatali Garden Racer Rumi Haira. Ajui Bao Hiling a Chang Haira, Bao Nada Kalay na Chum Saigorali, Ringapagala Kamahaya Zimikshong a Sasir Rano.